ریبارشکروی النیوا باجر دو که دا درباز بید گلیشه که زور تدا خربت بید زیده باری ورزی آوین بهنکا زور نخوش لیتتن اجبر کمال سروی ریبارین حولاتین وان جان جبر بهنه نحوان شینوارن لافاوین زبستان بوری هشتاماین و مترسی لسر عرفینا بشه آوائین لبر لیواوی ریباری پیدا کریه او حولاتین دکانین وان نزیک دخوازت کن اف ریباره ببیته پروژه جوان پروژه کده اف ساله نه جبجی کرن مالت میل وارا هاوین خودم برنا حویم بینج واراتن پیشی گلگت هین و زوستانشی گل راد بیدم خدا اف اول وارا راد بیتن عالم نشد ویرا بیدو بچیدن اولی شتویت نیوارو بوین دو و کن بس تلاین هوساب خدا ام دخواز حکمتت کن تمام کن پروژه خو خدا نه هاوین نزوستانه آتویت بینیش بر بین خلق یک نشد بنوت و اگه دیجی افلافویتن ها بندیوار خرید هارفوندین اولی کشوانا خوره خدا وکیل اما بنای الهوا این باران او بیتن زنا خدا دلگل خوبت جایی بیامه وش اف بنگه کو وی کاری راد بند وان پروژه بلا وجه کشوان پروژه بتن تیدا پارێزگارê Duhokê jmareka projan bu evsala ra gihandin, belê rûbarê eşkerû têdan nebû. Wekî ew amajê pê diketin ku vî rûbarî pareyekî zûr pê diviye heta ku bibîte projeyekê stratîjî. Ew proje xwe bû tender bû kesekê derçûbû bes ber ew meşakilê maliyet hey rawasta bû. Bes heqet wekû meblağekî zor e. Ew ê pêwîstiya derfetek dî heybûn cêbecêbe. Rêveberê Sûlînên parêzgeha Duhokê lê dûrpaqişkirina vî rûbarî dibêjîtin her cihekî gazinde bûme ji bêtin ew wî cihî paqişt kirin. Em neşin hema berdewam paqişkeyn bes her cihekî gazinde bûme jî bêtin demil destem tîmêt xwe firit keyne wêrê paqişt keyn ihtimala ev sala li 4 ciha bûme gazinda jî hatî me paqîş kirî ya hatiye paqişkirin û ji bilî wê jî wek werzê amadekarî berî werzê baranbarînê li heyvan ne em dest pê dikin careka di rêbarî wek plana her sal ji serî dest pê dikin heta dîmayekê tête paqişkirin. Nêzîkî 12 kîlometran rûbarê eşkerû li navbajêrê Duhokê darbaz dibît. Kar li ser hate kirin belê ji ber krîzên derayî careka dî hata rawastandin. Heta ku ji me 83 milyon dolaran jî bu hatbûne terxan kirin. Ciamajiya ku pitiriya xelkî li ser vê rûbarî dijîn texa hejaran e. Eşber ku lê pitiriya texan jî afrêjên wan dikevne ser vê rûbarî bûye egerê peydabûna bêhneka zor nexweş û hêviya xelkê wan texan ev rûbare berdewam bête paqişkirin ta ku xelkê wê ji metirsiya lafayên zivistanê û bêhnên nexweş rizgar bibît. Nijar Mihemed Kursat News, Duhok.